Hahu husi amo papa hakat ain mai Timor Leste to fila fali hodi Husik Hela rai doben Timor Leste. Sarani Barak mak hamono mata bem, bem hira hare Santo Padre honde delegação, continua fali viagem apostólica ba Singapura. Hanesang mos ho inam feto ida. Nebe Tanis bem hira Papa Francisco honde delegação Husik Hela rai Timor Leste, hodi continua viagem apostólica ba nação Singapura. Quarta-feira lorong sanulo resing ida fulan setembro tinan rihun rua ronulo resing hat. Ia quarta-feira ne, Sarani sira hahusi tukunen da dersang, Barak bahambrik na kono ona, iha estrada ibung, hodi simu bensaung ikus, molok Husik Hela Timor Leste, hafoin loron tolu iha Timor Leste. No ang hira kareta nebe tula amu papa, to iha inam fetong ne oing, amu papa fo bensaung ikus, basarani sira ne, hafoin ne, inam feto ne, hamono mata weng, nudar simbolo hak solok no kontenti, ho bensaung nebe simu. Wain hira jornalista TV Timor Post, koko atu dada lia ho inam feto ne kohi ho di dehang, ne fuan mak moras los. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post.